Navçeya Şemzîna di dîroka PKK de ciyekî girîng e. Yekem şerê çekdariyê PKK 15 tebaxa sala 1984 li vê navçeyê bi serdegirtina navendeke serbazî dest pê kiriye. Seferî Yilmaz yek ji endamên PKK'ye ku wê demê di wê êrişê de cî girtibû. Yilmaz dibêje armanca me ne kuştina kesekî tenê bangeşe bû. Ve şehir pandit tabağı ejin adamı. Ben de bu serbi nürki panda şoda salaj bu cezaji. Hatma ceza kinici. İdam ya hatma müebbeti de derketim. Yani müce bir şura şidam pişkamı ciddi de hep yani. Yani rıkıstım ki ne da mecburi xud girt yani. Tabii belki çapa manya Türkler bir saat kez peyzaker ne bi yani hemi Şemzîna bîstiyê kesbî yani. Di heman êrişê de gerîleyekê ji Şemzîna bi navê Tayyip Awcî jî ciyê xwe digire. Piştî êrişê birayê wî Celal têgirtin û rastî gelek îşkenceya tê. Celal dibêje vê demê xelkê navçeyê navê PKK nedizanîn û girovên destpêkê zêdetir weke apocî dihatine binavkirin. شوا 15 تباغی وکی همه جورا امال داره حد رونشتیا خور بین ملت بخو بورد برن بوره دوارا قاچاقی چون تات نوا باز دولت توی قاچاقی ها موی شوی بیاد تحقیق از زور هات وقتی بیاد تحقیق قیامت مجبور خودی سو برید خلکی ها نگرتم بیاد سپیده جماعت خربینات سری گوته ولا شودی هوتی سن قزوی هوتی سن توبیری گوته کرو کی هویتی سرچینی گوته تازه پورتیا کو درکت نوی PKK گوته اوانی هویتی. حینا که دولت هویت سگنده او گنده هم خرکرانو او زاویه کو حنیا هو بشتو خانی حی جمیدون ملت هم خرکراوی داری. سری دانویشیم سه چهار روزا جماعت زور عجز کرد. وقتی کو برای خودانی سه مرو بازرن سه یک طایب اوجی بی بروی من. عثمان تاکین گل عبدالمجید یلماس. هر سه که بازر ایجاد دولت و جوری گرانی خود دام سهر سی اویلو. دی یکم êrişa PKK ya li dijî bargeha serbazî ya li navçeya Şemzînanê 21 gerîlayên PKK bejdar dibin. Osman Tekin yek ji wan bûye. Birayê Ferîx jî dibêje piştî yekem êrişê gelek zilm û zordarî li ser xelkê Şemzînan hate meşandin. Ve aslında da bırakımızı cevap da bir geliyle bir Osman Tekin. Ağaç cevap da bir. Osman Tekin bırakımın avayı bıçakı çuy. Da 15 falan geliyle bir şehit bir. Ama ve zulmü sala ki hamis pedaya dohulma dereden doma rakana. Hamis pedaya. Doma bana نازاویه که دو گنده همیو داخل کردن نازاوی işkence alem etkiren hakaret alem etkiren askeri Türkiye bir mamluçilik edem naşun ders lovamda gel hakaret merkiren Di yekem êrişa PKK ya li Şemzîna serbazekî bi navê Süleyman Aydin jiyana xweşdest dabû sê kes jê xelkê navçeyê neh serbaz bi giştî 12 kes jî birîndar bibûn. Yekem şerê PKK bi 21 kesan li vê navçeyê dest pê kiribû. Herwiha di dîroka şerên PKK de roleke ciddî ya gundên vê dewrûberê hebûye. Niha jî weke gelek navendan çav û guhê xelkê Şemzînan jî li peyamên rêberê PKK Abdullah Öcalan'ın yên di derbarê çekberdana PKK de. Şewket Erkî, Rûdaw, Şemzîna.